Y Reginald, me te hace más cortico sobre, me te quiere opinión de conocer mi cava trabajando basta años na Radolfos Colegio como docente de español, después también papiamento, y ese ahí es parte de papiamento a agarrar mi corazón y ahí más seguir y te día llave cada momento di dia mi te dedica a nos dos idiomas. Sí, ese está no solamente de los idiomas, en español también nos usa doble negación. Está para enfatizar. Nos enfatizar y el papiamento nos tiene de otro, nos visa reduplicación, también nos está usa en mes palabra para enfatizar lo que nos que visa. Ese está en los idiomas, así bonita. Y doble negación, que me di, ahora nos visa no, ya va niega algo, va visa que no está de acuerdo o ya, acaba. No, dice, está opuesto de afirmativo, sí. Pero para nos dar más énfasis, nos usa no, a mí no, nunca me nota así cosa, jamás y nunca. Que me bota queda en negación para subrayar, como nota de acuerdo, vota completamente contra de lo que ha venido delante. Nada. Exactamente. La doble negación. Sin Ese, sentido. no, ese nota es construcción tampoco. Men, ese te pone que esta vira nos visa algo normal, bota añá, bota usa doble negación. Pero no me visao. Mi nota bailando, ¿sí? O mi nota bailando na e playa e. Entonces mi pues visao, a mí nunca mi nota bailando na e playa e. Ahora bota pone más énfasis. Entonces, esta es una forma de expresión. Nos expresividad tabira más bonita y está un toque especial. Se, me te quiere te envía sin que uno pensa, vota usted. Y está Está bom. normal. Está Sí, está normal. bom. Está Sí. normal. Sí, me te quiere, ya, está error que está dentro del idioma, entonces necesito para corregir. Que mendita está imposible que nos pone y además nos tiene dama, no nos tiene damas, nos tiene dama y caballero. Y ahora voy a poner dama nan y caballero nan. Mas normal, ningún damas nan. A mí también está nos así interesante y ahí nos comete varios errores. Ahora, el plural tamarana cierta regla. Ahora vos usa un concepto que ya te indica que es plural, vos no usa el plural de sustantivo. Si usa, por ejemplo, hopi, tras de hopi, vos no pone un sustantivo en forma plural. Si vos tienes tour, tampoco. Así no nos necesitamos más cuidado. Ahora nos usa un número, una cifra, bueno, te pone, no se avisa 5 buki, no se avisa 5 bukinan. Si no se avisa, es 5 bukinan. Está correcto. Pero si no usa el artículo definido, tras del número no pone en forma plural. Sí, profesor. Es 5 booking Te ya indica. definir, me indica específicamente un tipo de e-booking. Exactamente. E. Exactamente. Así no nos piensa y papi escribe. O sea, difícil, pero es tan más bom.
Antoine Maduro, nos de feliz memoria, sempre avisa e las nota e las scrivi e la pregona hopi bon nota bon que menos me visa masha bon. Anto para mí masha sempre me tem um acento ribe último sílaba. E me espera que nós aqui na Kosovo e snango ta papiamento da stop de usa hobby, se não estou se pa louco. O dikong masya e no hopi. Sì, você me Hopi bom, de caso. sì, ma explica un persona na inglês não se visa very. Na espanhol não se visa muy bien. Na very good. Na holandês não se visa heel goed. E mendi e três idiomas na já acaba de indicar algo contábil. Não por usar hopi dilante e palavra na e. Então, se você pensa em três outros idiomas na e, camina na não usa many, ni mucho, então ni veo, maheu, muy e very, e ora automaticamente papiamento te vira masha. Então, uma explicação também que está nos visa na seu lugar. Compreende? Pois, ja, hopi e aderenta o que você tem hopi greito, hopi kiko, hopi torno, então não é necessário. Hopi pa bien, então não somente hopi pa bien, hopi fa bien. Cuando en cierto barrio te usa, en vez de pa bien, não usa fa bien. Porta, sí, porta influencia y tiene te visa ya pronunciación, no salibón, na capiacina y ela sigue crece. Si vos no corregir un palo que te crece un tiki, cosa scan, esta queda scan. Entonces la ganos corta el palo o pone no visa sostén para manter para de en buena dirección. Exactamente. Sí, ese también ya algo que me escribí ribeje. Esta por justifique de forma que nos que enfatizar aquí, exactamente aquí, nan mitad. Mientras no es necesario. Si vos dices aquí, con énfasis, ya vos te indica que te vota. Mendi en nana ta dimas. Nos me se tira nada fo. Pero es dos conceptos completamente diferentes. Sí. Aquí está un adverbio de lugar y el buque aquí está un pronombre demostrativo, por eso vos te indica el objeto que está aquí. Entonces, vos mestre pone acento. Entonces, me para que hasta de pronunciación no está cierto que es. Sí, sí. Entonces, el buque aquí. No, el buque aquí no, el buque aquí. Sí. ¿Sí? Por eso, si me por enviar está bom quizás para usar otro idioma para ilustrar un libro, me visa el book aquí, me quemen that book, this book, este libro. Pero si me visa, ven aquí, come here. You come here. Exactamente. Perfecto comparación para aclarar lo que está erróneo de nuestra comunidad. Mira, ahí nos ha subido un terreno no se llama holandesismo. Holandesismo, uno con cierta expresión na holandés y traducción a papiamento. Na papiamento, no, se bota bisa, la ganos para quieto, ¿no?
Você se move. Você quer parar, se move. Muita cinta quieto. Ya, não move. Se você sabe, láganos para quieto, dice, que No está moviendo. sí, está tranquilamente para que me não está movendo. Aqui, como tu sabe, com o pensamento, com nós está errôneo sobre para que tu, com nada pensa, necessita, láganos pensa, láganos reflexionar. Que mendi para que te e não sabe onde nasce que. Nós diz o conhecimento de certo conceito nanta brua. Pero poco a poco nós está assim, me tem mais positivo e esse me que sigue propagar, porque você tem também propaganda, a palavra está propagar, é papiamento correto. E esse também nós está papel mais adelante. Então está de lamentar. Seguro está de lamentar sobre o que tem, quando te chega a compreendimento. E Enrique vini, me apreciar mi maestro enormemente. Ele vini com algum princípio básico de bom papiamento. Então, se nós tour sigue o princípio na aqui, me te quer que nós lo evitar roupa discussão, roupa confusão, e nós está quase de acordo com Tassina e Cosme cerca. E háganos começar, pues, com o princípio básico de bom papiamento. É um promê. Produtividade, vamos ser soro para o idioma crescer. E de dois está simpleza, não usa palavra grande, interessante, que coisa. E outro está autenticidade. Nós temos palavra no papiamento autêntico. E outro tá, é de conformidade, ou também anda dizer universalidade, ou uniformidade, que botar assim comparação com outro idioma e botar chega a linha para botar mais lógico para compreender para que como usa tal palavra. Então, para mim, para evitar, para contestar a pergunta, para evitar toda discussão aí, láganos começar com o princípio básico de bom papiamento. Danke, Sr. Reginald Ruimer. Essa aqui estava a nossa primeira edição que nós está conversando, entrevistar o Sr. Reginald Ruimer. Outra semana, nós temos outro interessantíssimo edição, também nós também para seguir papia, tocando em nosso idioma com o Sr. Reginald Ruimer. Danke, Sr. Reginald. Noro.